Pini nilitum madak karbilo charde song kaskom karbi dorbar karbi riso dorbar karsa pen kuya pen nalitum hanang chupapot nalitum hasame dan di press club na pen district press club tu hasame nalitum hasame kardom bajar poniglo lasi pini nalitum phan naka chupapon alam the abang ke lalo ilitum karbi long la pen di mahasau arat kimang dak Indian Constitution salong kitopon Article 244A labangso aku thak aposi nang tuma phan ethe ni nile tuma hin pen rat atheng no chipak lagi masinang tuna chupha ponlo lasi pini nang tum phan nang chupha pon mate labangso press meet long nang tum phan rat aphan ke pachini pon kang tungalam thibang ke lalo no nang keleji 6 February dak litum ningkan kon no ni pen litum kachesong labangso ahem prek mate article 244A labangso ke pachun je phan elitum dak private bill dak parliament along elitum MP akhai morsing kiso alang ni place lo lasinon labangso place dum that pen non February 6 arni bangke alang li phan dak second reading phan ke hang lo lasi labangso second reading along sitame dak li tumarat tumakar I labangso article 244 ya bang mesen miat pensi alang li ili tumakimang putak sami paklang nundak langji lapen labangso second reading along mesen miat penki pacun ponje phan lapen dak the ni nili tumhin penki puduji do lasi labangso putak sanani tumanang hangkon lo lasi kado ko be phan same non labangso press meet long klar dak pen nang tumphan ke than ke pachini ponje phan ili tumaprangsi ili tum karbilo charde song amai pu aki hai budho terang alang li samedo la selang li phansi dak labangso non February 6 along kupisi lang li lam thi pak lang nojima la pen li piner bangso press meet along ili tum nang tum rat phan ki than ki paklar ji phan alang li phasame ki pathan bonji phasi aport ki poniglo Karbi kore kom asamis tu plan sare ko kalau si akansi kado be media korte teman fansi tambe ani kan sama kardong ko je blog kardong mohajong neli to general secretary kapang dak kona teng pen chu ke damtang parliament session along litum ke hon honorable MP sir private membership bill introduced dum pen non second reading upon thangkang cheklo tarik drop hana bangaling alang li pan second reading upon ke phal lasi la solong komane kangnek choi tadu komane ke chok che to tadu methang bong ke chekham ke puson tadu son si theglong si ni social media long si tambe lasi la so bangge kalida nangji purkimolong pulangte anarti dingklui ningkan fikep ke chok lo hemprek ke ha sitambe piniar ni anda litu maphan hemprek pharma parliament session long si private membership bill no government bill no nang kon pipe pinlan tapen madu sitambe adulong le data hailang bon sitambe litum pini ningkan fikep ke chok ke chesong wangdet pini kadaskom KSA Karsa Riso Dorbar DSU Kuya Karbia Dorbar Chilang Ben hek kami ini introduce dun long lo je laso bill amenge Karbi Dimanchal bill laso bill ke madu apanda akero pintung de lake ilitung sarajit timung kadaskom presiden alang lipan kero kangtung gelalo je Karbi lapen di mahasau lahini pangrongtet dan si Karbi Dimanchal bill amen kir pona bilamen lasidak komane chokche ku ke jongdun ku bange balle damde ku ke jongdun tabara bange chokche deji athe ke thek along pen kabor ipen pini la so bill kele dun rokta churudun ing ko ba apen komama ka introduce dun blange yelitung MP nuet yelitung le plus daim putong de parliament on kela selitung maching honorable MP sar hans kame churudun anji alang lilong
kacirapun kacitudun ge nilitum kadowe tadola la sobil kapunai pen jinglok la sidak kini la sobil mang lo pen komane kacorodun atum tadolo la pendak kini yani komane isi yang dengan cengwai damji penap penap di galong sitame dolo sitame tumi dik am hangget hek asom puno mate apang ce toktang more power to autonomous council ke ce toktang tum puno MOU MOS ke ce toktang tum puno la solong ke kam khidun kalisi mane ke ce rap ke ce todun bidi sore kula so bang se ke ce pidun nain bang se cunung bidun kan tum la sidak ke claim back ke dam back tum do desang se parliament se somtin harna ke dam ver ke se do ambong se tambe kadhaskom ke se niltum ke se long plot kai ke do desang se parliament long dolo lang ke dharna ke dam kan chulok dak difus tambe ke do kula hai ke claim ke dam ke chupado ka lege niltum chun chelang besamela isiang ding ang yang chunlo bus niltum ning bong sining karong bong la se katu gabe sulando karbi rada phansi tambe lalo je non phang thewang ji tarik trok thang thang achiklu laso secondary thing long elitum angbong ke che khamki ben kabe diat pen elitum laso bil kapachok dun ji phangle kadu be tambe hirjume arnam nom thang kiduna kusnilin be kang tum sinilam thege pading oilo elitum han kladak kadu be alam bathang ni panelitum kadas koma presiden do sara jiddimu alang li hentele pathanik Ele tuminkan ti keplo autonomous state ke han. Kalau so autonomous state ke han itu nang ci bong ci cek katu kami pueblo. Sita ini ele tum IMP Omar Singh Kiswaba. Private member bill parliament lo pulau 5 December. Apa nora bangke ana non 6 February ni kexiwa iputu purpurialam autonomous state. Jela 244A autonomous state Jokun nama di ma pilang ni ma kopia currency pinampo kosong apalai kasto kali ciwai. Jadi kalau soal ciwai dong sudah dah nampak ciwai bang. Mana jok rek nampo pinampo. Kalau orang itu kaya anbang cumuri bangke. Lada parti alam avilo, lada kopini alam avilo itu kasto kali ciran pun nampo ada. Jadi kalau kita avilo lapen unbek nampo unpong sini tu imat ada. Lapen ini tu mana nampak kan 1986 ke 40 years ke continuously pada DPM dan autonomous state lo. Has 7 September 1986 kadas komsen lo. Aku langsat yang 2 times central minister level talk to lot 2 times central secretary level talk to lot. Apartment pinai kusi karbi iman kalaban apila kerjaan ini jawablah. Lalu nampak lo. Lapen Giransi di private member bill kilo, Oransi bela kilo sta uneda lo, karena Omar Singh kisu kilo. Lalu si lasan dampam bed private member bill kita only introduce job kali lo only begini speaker bang telo lo bikok balang lo. Apa ni introduce ko bikok. Sanhana bang ke discussion lo ko kacing wa itu puje. Lalu orang job finance se bang efek kilo mah mirip di mirip. Kado ko lang na ciwai. Lalu siya kala sa ciwai lo. Di mirip ke kali si sok mirip ko si punako. Ako lang pengata karya tombong koma party tong koma munit na. Lalu discussion mo ay palang mo dun hala ke autonomous state nikang e bang lo. MP autonomous state process lo. MP autonomous state XDBs lo. Hala sok sini itu sudah. Lalu itu na sakang pekerjaan normalam si punang nelo. Parti alam cipunang alo, kalau suatu event pajak mana, apa nilai tomta, kan 1986 non 40 years ke campaign, ini yang kita lihat apa ciwai Japan, aku one step lalu lapen, datang si ciwai ni selalu pulang teh, autonomous state bangke non, rasa ni anin kanang bong, bakar karena teh non assembly election, asam assembly election nanti, autonomous state bangke declare udah, sita. Lalu majitu private member bill, labang pas naik, aku lalu private member bill dan government bill dah main pada itu naik. Kalau main klaim pada kau lapen,
itu amane tum kachi ni do ba ku do je private member bill kai ta pas ni kalau tongalam pulau je India independent 1947 pen non ta private member bill ke kene 14 bala kalau soalan ma alang litung chini pamene private member bill difference do private member difference ke private member difference do kalau soal kau pen ini kata mat kategori do A B C pudu number 1 bangke is a constitutional number 2 bangke piloma is a piloma applying amendment tan itu autonomous state Karbiangan sorke this constitution amendment 22nd amendment sikuri itu malah bangke 22 ke Meghalaya lo 27 lo Sanana India lo India constitution lo amendment 175 something layer lo la possibility tunga bana pot hala so implement tang possible sa dhas itu musachi la possibility reference bang ke ili toman lagol non amata discussion of people ili tom karbi demand sal autonomous tera a discussion e kind of four position silong tiang tengan 1 2 3 4 itu melong tu people ma itu la constitutional di mana di titik lo akola ke miti kala akola ke all assam divide kali nade division of Assam, Assam of motivation something development for the backward tribal people of Karbi Anglong and Dima South. Hello, so provision as well as for protection of our tribal community, language, culture, etc. That also there. But real sense is that for development of the real areas of Assam. Lasokosi latate ke pas unit e jala mobi mude pas unit private member bill pas unit pui pasu mangke they are into autonomous state activities for us autonomous state ani doctor si rasani citar laposi as a member any ruling party MP or opposition MP ination bill pon plate like private member bill not direct government bill direct government bill ke only ruling party tumsi unchasi that is home minister or inside the other cabinet minister. La sokosi la ke private member bill kule thang tagali thang dakle mone puji lai tum khar to make. La si nana sorsara to mane li pujala make ni to private bill do sima. Tan aku nana sorsar to government bill and then on. Government bill pachau ke na to mana sorsar che do kya kan mone. Ala soalam masih clarification upon it to the I request all the people of Karbi Anglong and Dima both tribal and non-tribal indigenous people we requested them to cooperate and support us to pass the bill in the parliament on coming February 6, 2026. That is our appeal, this is our earnest request, and I hope that our people will join us, will support us, and the bill will be passed. Thank you.